Arngut ki Samla Kynthei Khasi na Meghalaya, ka Lisha Lungdo bat ka Bonophilia Shulai. Kila pau kerteng haka thop ile kai football jangka team India, banya aireng haka Asian Football Confederation Under 17 Women's Asian Cup kapan long ha China hau banai jemang banwan. Kini Arngut Samla kile don lang bat ka kunhun hapo ka jingalam ka Pamela Conti kum ka coach, kila poi sha suho haka arpuh nyau tarik yayong hadien ba kila kilan met ban penkre yala di katuk ani por ha Gurugram New Delhi India. Ka India kalau yo Rung syakate ke Lempung hadien arpuh snam. Kan sedang ya ke jingele kai ka bandingkong ha ka group E persya ya ke Australia ha ka ar tarik jemang. Hadien kan ya kendu saya ke Japan ha ka san tarik bad ya ke Lebanon ha ka pra tarik. Baru kini ki jingele kai kinlong hamadan ya kai jong ka Suho NEHU Football Sports Center China. Ki arteli ki team ki ban wan haki kerdan bahakli na ka wake ka kenhun lambat ki we par arteli ki batbet ki ban wan haka kerdan ka balai kin yo rung shika quarter final kat ba sauteli ki kenhun ki ba kur jingjop haka quarter final kin yo rung shika FIFA Under 17 Women's World Cup Morocco 8,000 Rio.